Lah itu nasi jembau.
sebuah sumur tua di Desa Borokoyang. Sekarang jomblo nih. Ya, mulai jomblo dia. Wih, kita mau belah lorong. Nih.
Bau.
Oh no, sekali motor no. Amat, amat. Sambut. 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 Woi, singa motor gerak langsung. Buat. Jangkongan. Jangkongan langsung ada kemayan luar. Oh, udah lah. Wah, kere. Jangan dan tahu naik mari. Sambut. Teh. Sambut. Lembak aja berangkat. Kira motor Bang itu. Brother, Pengangkut. lampak nih, baru lampak, air lampak malah. Mele, mana mama de mele. Motor nekadu si pengantin bang, itu banyak. Sebrek. Hah? Ini dagang kacang nih, habis sabu nih. Sebrek. Hai. Jangan lupa sebrek. Sama sebanding. Mana delapan dan lampak? Lanjut. Sepeda Pak Pos nih. Oh, Ani. Mbe om lain nih, brother. Hah? Brother. Jaga kesing si makuih nih baru. Hah? Brother. Oh, mau dulu. Mbe kan cewek dah.
Oh.